Imamo jaknu M65 branded Vijetnamku sa uloškom. Otvaramo je. Ovde možemo vidjeti uložak koji se zakopčava pomoću, naravno, dugmadi, skida se, može odvojeno da se nosi i uložak, a može i spoljni deo jakne odvojeno da se nosi. Ovde vidite etiketu originalnosti o branditu. Kad smo već o deklaracijama, i uložak posjeduje svoju, a i sama jakna posjeduje svoju, rezervne dugmiće, veličinski broj, sastav, način održavanja itd. Jakna Vijetnamka se zakopčava pomoću zipera ili pomoću dugmića ili drikera. Na samoj jakni razlikujemo dva donja džepa, vidite dubinu, i dva gornja džepa. Što se kragne tiče i kapuljača, vidite da se radi o muškoj jakni Vijetnamci. U samoj kragni se nalazi kapuljača koja može da se vadi odavde. Takođe, postoji traka koja omogućava zakopčavanje u slučaju vetra i na ramenima možemo vidjeti vojničke, da kažemo, epolete. Što se rukava tiče, oni mogu da se sužavaju preko čičak trake, mogu da se nose opušteni u slučaju vetra ili najnormalnije da se nose ovako presavijeni, da kažemo, u nekom klasičnom nivou nošenja. Što se jakne tiče, ona posjeduje u svojoj unutrašnjosti pomičnu traku za sužavanje takozvanog roki stila, pa podešavanjem ovih, da kažemo, traka dobijate zategnutost jakne na zadnjem nivou. Osim toga, jakna može da se dotegne, naravno kad je obučete, i pomoću ovih traka u svom donjem rubnom delu. Osim toga, jakna je lagana za održavanje, potpuno je vetroodbojna i vodoodbojna, lako se sklapa, preklapa i održava. Prikaz sa zadnje strane, sa prednje.